kakav je P79, gledajte sile. Malo zajebana situacija sad. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora nakon dugo vremena, znači sigurno preko 2 mjeseca nisam snimao epizodu. Tako da ovaj put evo nastavljamo snimanje, ali FS19, znači FS17 više ne snimamo. Možda nekad i nekad izbacimo ako bude šta zanimljivo. Ali znači sad ćemo da se baziramo samo na FS19. Tako da šta imamo danas? Danas imamo izvitlati još 2-3 drveta možda i imamo odvesti na prodaju ovaj kamion, to jeste drva sa ovog kamiona da prodamo i još tu što sam isjekao na travi. Ali sad prvo palimo mašinu da vidimo gdje ćemo da izvitlamo još 2-3 drveta i 3 drveta da probamo. Zvuk je možda bio preglasan, ali sad smo malo smanjili. Mislim da bi to trebalo biti ok. Kao što vidite, crne felne se budu, to jest crne felne budu kada je na suncu, to jest kada je u hladu i na suncu. Iz ne znam kog, opa, razloga. Sad šta ovdje imamo? Ni nemamo bož na šta, ali eto. Uzmamo motornu pilu. Kako sad ono, vidi ovo nije moje, ne zeri men. Sad ćemo vidjeti šta je moje. Nisam to mislio, ali sam mislio ovo. Znači sve ispred mene je moje, znači. Tako da, u stvari evo možemo evo ova 2 drveta. Ja mislim da bi trebalo pasti sad na lijevu stranu. Kako me taktika služi. Da. Vidi ono, gle, vidi što radi drvo. Vidi ovo. Pa bot te maz. Idemo sljedeće. Da isječemo, probat ćemo 3 izvući, što mislim da je moguće. Inače IMT 579, jel? Jeste. Drugi i uzet ćemo eto još jedan, ne znam, evo ovo ćemo boriti malo vamo. Da vidimo. Ja mislim da bez problema trebamo moći, tako to je to. Sad moramo namjestiti nekako ovo vitlo, to jeste traktor da mogu izvući drva. Znači upalio sam. Vitlo je upaljeno, spuštamo to. Sad ćemo vidjeti da li će da stigne vam dole. I oće. To je to. Samo da nam traktor ne prevali. Mislim da neće. Da isključim to. Da, vuče bez problema. Sad ćemo vidjeti ovdje. Ipak neće moći. Kao što imamo vraća traktor. Ali to ćemo probati na drugi način riješiti da vitlo upremo ovdje u panj. Ovako. I kao što vidite, uspjeli smo da nađemo rješenje, tako da to je jako dobro stvar. Tako, i sad ćemo ga izvući, ja se nadam. To, ma bravo majster. Gle što se buguje ovdje, evo ti. Moramo otkačiti to. Premjestiti mašinu na drugom mjestu. Jer ne možemo, nema šanse izvući tamo između ovih drva, da se ne zaglavim. Tako da spuštamo ovdje. Ono je upaljeno naravno. Da li može da se ne prevali? Može. Ja sam se popio na drvo, kao što vidite. Jedno privučeno, gdje je drugo? Evo drugog. Ja se nadam da ćemo uspjeti sad to iskombinovati. Kako dobar zvuk. Kad vitlo radi, baš se ono ima primanje gasa.
Vidi jedan ručni gas ovaj MT, ne zeri meni. Eto jedne mane. To i treće drvo je ovamo, ono će bez problema jer je na ravnici jednostavno. Da li možete stigne, može? Da, ovo bez problema ide. Samo da ga vidimo da ne bđe... Evo sam da na ne panjeve ne zapne. Ma ići. Ma da, vuče to vitlo bez problema, ne, kao što vidiš. Aha. Ne. Ma može, ma da. To bez problema ide. Samo da privučem. To. Eto ga, profesionalnost na nivou. I dižemo. Gledajte kako se traktor optereti, odgledao. Ja se nadam da ćemo ovako uspjeti da izvučemo ova 3. Za sad ovdje da, opa, malo teže mota, moramo malo popustiti vitlo. To je sajlo. I da vidimo da li ćemo, već ovdje imamo problem, ali to ćemo popustiti opet. I spustimo vitlo i naravno vučemo sad, zato vitlo je napravljeno. Da li možemo povući? Aha, to majstori. Ovaj IMT je sila ljudi, sila neviđena. Sad ćemo pustiti na tempomat, stavit ćemo 12 na sat, tako da bi trebao da ima dovoljno i gasa i sve. Kao što vidimo, drva se vuku. Da li da uradimo koji screenshot, a što vi velite? Možda bi trebali. Ovako nešto. I ovako nešto, pa ćemo vidjeti šta bude valjalo. Uglavnom ide IMT za sad. Sad kakva će ovamo situacija da bude, to se ne zna. Inače ima gore jedna njiva gdje izvlači, ne sam se to pokazao na početku, nisi siguran. Opa, nešto se suče, evo što je shvatio. Ne idu drva nešto po putu. Inače nisam htio uopšte ove grane i to ću kad dođem gore. Opa, može biti prevaljen čovječ. To majster. Ovo je zanimljiv posao, na primjer, ovako. Tu što se tiče farminga, moraš ono, kad se vuče dosta ovih drva, onda je zanimljivije. Ako vučeš jedno, ono ide bez problema. Ali ovako, vidite, ja motam desno, on neće. Pustite na X, ponovo Y, znači da samo tako ga trzate, do duše ovdje je traktor, ali ne veze. Uglavnom bitno je da izvučite, ja to vam je posao sad da zaradite novac. Ali bez problema, eto on vuče, uopšte nije bilo nekih situacija da smo mislili da neće moći. Tako da... Ovo je dobra opcija za screenshot, možda. Za thumbnail. Nice man, nice. Eto, ja da slikam. Opa, ovo, ovdje će biti zajebano jer sam izvlačio većinu ovo dozdo. Mora se ovako zaobići da se ne upopriječi drvo. Moramo dignuti ovako. Ali kao što vidimo neće baš da ide iz prve. Gledajte šta traktor radi, gledajte ovo. Kakav je P79, gledajte sile. Malo zajebana situacija sad. Malo je zajebana situacija, ali mislim da će ići. Samo kad izvuče sad ovdje.
Jer nema šanse ovako da digne na sebe i da... Opa, gdje, alo, kuda, majmun? Jer ne može kad digne, vid može. A? Tu nije... Kad digne na sebe. Mada se propinje, evo kao što vidite. Kao što vidite. Vidite, opa, ode na zadnje. A tamo treba mene kod onog kamiona. Tako da, na ovaj način neće moći da ide, ali morat ćemo na trzaje. Na trzaje će on nekako izvući, ja se nadam. Da, bez problema. Nije bez problema, ali ono. Ovdje se ne prevalimo ovdje. Opa! Ovo je bilo blizu, ljudi. Priznajte da je ovo bilo blizu i da sam na trenutak mislio gotovo je. Ali ne veze. Čekaj, mora se spustiti vitlo, navući. Sad se digne i sad pošto je na ravnom to ide bez problema, ja se nadam. Da, to bez problema ide na ravnom. Jes da nam smeta sad ovaj kamion, ali... Da ne zajebemo, onda tamo drva izvućemo ovamo gore. Izvućemo ovamo gore. Da li je to okej, nije još. Sad već jest. Sad je to već okej, spuštamo. Otkačavamo B. Dobro, to je to. To i traktor ostavljamo na jednu lokaciju koju ćemo sad skontati. Opa, to, nice man. Evo, nekad je tu. Sad da vidimo kud mi trebamo ići s ovim. Sawmill, da li to ovdje neđe, a? Žaga, to mora biti tu. Idemo tu, third place. Sad ćemo probati vidjeti gdje se to nalazi. Da. Sad ćemo mi skontati foru. Kako mi to da odvezemo i da prodamo, ja se nadam da se tamo prodaje. Barem bi trebalo biti tako. Barem bi tako trebalo da bude. Tempomat je nešto prevelik. Jer je baš zajebano voziti kada je pun kamion drva. Baš je zajebana situacija. Ljudi, ako želite još ovakvih klipova, ostavite like, napišite komentar. Ako vi ne samo šume, nego ovako iz farminga. Ja znam da samo da se tamo prodaju drva, ako ne, onda skontit ćemo neku drugu foru. Ali da sad nam je bitno da tamo vozimo drva. Ima dobre ove gume na sebi, inače autoload kamion. Nije tovareno ručno, mada imate nazad kran, ali ne veze. Nema veze. Samo B, znači kamion je to neki man. Pa sad nađite na internetu, ne znam link tačan. Ovdje je zajebano. Čak je točak u zraku, mizeri man. Sad ovdje idemo desno, pun gas samo. Ukoliko nema nikoga na kolovozu. Naravno nema, idemo gas. Idemo gas da to prodamo, da vidimo koliko ćemo dobiti, imamo za sad 52.500. Ovdje mora da... Op. Znači kada je pun kamion stvarno ne možete voziti brzo, to je istina živa. Jer odmah ode... Kao što vidite, ode na točkove jedne strane. Tako da je to nemoguće voziti tako. A ne vezi, evo sad ovdje ćemo, ovdje je shop, ovdje... Aha, dole je žaga kao nešto. To je taj rad, ljudi, to je taj rad. Sad ako ne bude dole, a ja dolje ošao, onda ovdje kamion neće izvući, znači Isus sad da se pojavi da ovdje kamion ne izvlači. A kao što vidite uvijek je neki točak u vazduhu.
Ali ja opet kažem Nether i main i onda je to sve u redu. Kontaš. Kontate forum. Čelje se skloni ovo. Sad je pitanje. Sad ćemo vidjeti kad prođemo ovuda. Da li se pojavi šta. Ili je tamo na primjer. Ili na primjer. Unfold truck. A to je za ovo nazad. Unfold truck, nije truck. Izvinjavam se. Znači to ovdje nije sigurno. A sad ovamo. I da li uopšte može se proda? Mora ova da se prodaje samo. Možda samo wood chips može se proda. Može tamo uveze. Jo, ima fora. Čekaj, ima ovdje R. Sad gdje to trebamo navesti, ne, triggernik. Možda valjda u ovo, a? Valjda kamion možda uđe tamo. Ako ne bude tamo, onda je... Sad ćemo vidjeti ovdje u stvari. R, ajde R. R. Ne to. Jep. Sad ćemo imamo uvesti request. A vidi, prodalo se, ne seri. Ne seri, brate, da se prodalo. Ma bravo, momak. Sad ćemo vidjeti ovdje kad parkiramo. Prodalo se, to je to. Imamo 72.000 ili 1000 ili kad god hoćete. Nisam to mislio, ali sam mislio na... Ajde sell. Ne zeri me to. Idi ispani da te mogu selat. I to je to. Pare smo dobili. Selali smo ovu zajebanciju. Tako da, za sad kamion neka ode do sljedeće epizode ili do mog zajebavanja. Tako da to je to za ovu epizodu, ljudi. Hvala svima koji ste gledali, ostavite like, share, sub. Ukoliko želite još ovakvih epizoda, otkucajte u komentar i to je to. Veliki pozdrav za vas.